Eto pada salam koge ling pada sat kon sagun johar saute sagun daramit pin abo anwa channel re ar tehen do apo lagi ar mideng napai video agu ateli nye seteru terekna tabon neto ma Desember 11 tarik khon jaha ajom akat gabon adi latu tournament adi nyutuman tournament jahari tandi re tabon hui setu kana jahari tandi double field re nache organize ka ko jahari tandi and bhitar amda rin committee kora ko tabon 11 12 13 tarik dabit hui setu ato 11 tarik ar 12 tarik na tabon hustena no tournament do jaha 11 tarik na hustena tabon jaha group akat ko tabon A B C D na प्रत्येक group khon tabon barya team kate na ko rakab akat kina mitang group re tabon barya team onka ge ar mitang group re barya team onka tabon total 8 team na ko rakab akana 11 tarik onka ge 12 tarik khon tabon 8 team na ko rakab akana unku E F G H group khon to ona ge na ile pa tabon grup era do nakin rakab akana ar bak nakin ene tabon 13 tarik na ene yakin SM Sporting Lipi Ghutu versus Kakak Putra Dolsara nukin do na e grup kon akin rakab akana ar nukin do na akin ene nya pamakana tabon nukin bhitir na ene do husa to e grup kon jahan barian akin rakab ko tabon unkin gina kin ene nya onka tabon B grup kon jahan akin rakab akana barya tim unkin do na akin gina akin ene nya ona pora antena aro ene chalu ko gya तो जहाँ SM Sporting Lipi Ghutu नाम ना बड़ा kat gaya bo ache Singhu Mardi boya teko tim kana Singhu Mardi teko tim kana Lipi Ghutu ajom kat gaya bon SM Sporting Lipi Ghutu jहाँ che abo do abo ge ona bodol te neto do na SM Sporting Lipi Ghutu na ko ole choi a versus Kakak Putra Dolsora nadon e group khona nukin na kira ka bakana ar nukin na kin ene nya ona pore na group B khon Kakak Putra Dolsora versus Dina Sasang nukin bhitir na ene mena aka ona pore grup C khon rakab akana ar bakna kin ene nya pamakana kin Nainital Jikpani versus Murmu Sporting nukin do na tabon grup C khon ona pore grup D khon bo nyal khan do YB FC versus Royal 11 FC Ghoncha nukin hakin rakab akana tabon nukin bhitir na jana grup D match na hoi satu a ora pore nyal khan do grup E no do na tabon 12 tarik na jaha match tahela na onde khona nuku grup E grup F grup G grup H nukhona ko rakab akana to grup era do na kin ene nya pamakana tabon ar bang na rakab akana Udan FC Bon Kathi versus Ayo Baba FC ona pore grup F onde do na tabon Royal 11 FC Ghoncha versus TMS Balidia Potka Jharkhand nukin bhitir na tabon nejdo mena aka nukin akira ka bakana grup F set khondo ona pore grup G re do na akira ka bakana ana kin ene nya BBKS Dom Juri Jharkhand versus Sauna FC ona pore na grup S re na akira ka bakana ar bang na kin ene nya pamakana Gaitadi FC Jharkhand versus Single Sing FC ona kana tabon lei sade ajomat bunain jahan se प्रत्येक ग्रुप रे tabon babaria tim katen ha mena akat ko total ha tabon sudah tim gapa dhona ko enenya to ono kain lei sade ajomat bona sanam disam pera ko seter oma anakat re gapa dhona sudah tim adi napai gena hoisa tu ar jahana tabon lakh taka tournament mena aka gapa gena final atabon sudah tim bhitir kon gena ko champion ko narsap ko third ar fourth place re na ko hoyo